Wardah bintah Bapak Mulyadi muwakkili abuha bimahri 500 alfi rubiyatin wa adawati shalah lil mar'ati halan وبالدنيا عقبة الجحيم. Musyadi apa seradu kaideni dia kesampian Muhammad Datir anak bini kecil kaula Zahratul Wardah nyoon panika aki korban kabinati sareng pekalipun Dodianto kalaban nyoon mas kawin Oben 500.000 rupiah sareng seperangkat alat sholat ampun sedang dikok pemesraan dari didik keten gauleh kesampian menerima bapak yang kau kaki manusia ikut lagi dengan Zahratul Wardah sareng bekalipun Dodianto lalu ada lagi ampun nyoon para rabu para guru nyoon bersaksian semoga dasar kelaban aktif dan hidayah Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Usika wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ya akhi Dodianto uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsaki bi ma'rufin أو تصريح بإحسان وأحل الله لكم النكاح وحرم عليكم الصفة يا أخي Dodianto أنكحتك وزوجتك مخطوبتك المسونة Zahratul Wardah bintah Bapak Mulyadi muwakkili abuha bimahri 500 alfi rubiyatin wa adawati shalah lil mar'ati halan وبالدنيا عقبة الجحيم. حالا. Barakallahu laka alaikum fi khair. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad asyraqal badru alaina fartafat minhul muduru bislahu ikmara aina qatuya wajah sururi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqaini ya Muhammad ya Muhammad ya imam al-qiblataini ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika wahaban laisa azka minka aslam marhaban qatu ya jannah husaini marhaban fa alaika Allah salla marhaban daiman
رسول الله يا رسول الله يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما ركب النجاة حدا حديث سورة باسم الحبايب فهذا شكر أعطى ركائب لم ترها وقال مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت من حمى قلبا وحلا إلى تلك المعالم والملاعين فذاك الزمان ولا تسوقها عطائر شوقها للحريقات فمضطربا كما مات وإلا فإنك في طريق الحب كاذب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب حدا حديث سورة باسم الحبايب فهذا شكر أعطف الركائب يا حبيب حبيبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطالي يا محمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطالي ومحمد عربي الصلاة على
لك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل معينا وأعوذتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك أوتنا محمد المحمود في كل خصال المجتبى المنتقى المتوج بتاج العز والإقبال القائم بالحق الناطق بالصدق المنكد للخلق من الشك والشرك والزيغ والبدع والضلال كم أبرأ مكلم وشفاء بكم أوصح من تكلم ذات الرحمة بالكتاب المبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
خير داء البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Samahatal ulama al-izza, para alim ulama, para kiai, para guru, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat, Se Abdina Amul Jaki Tornaudimi, Roisul Korea, sasarengan aparat-aparat epon, sebutan kaula Amul Jaki, seteja pengantar manten lake sedari Desa Pandan, Kecamatan Gelis, sebutan kaula Amul Jaki,
Satejenah para oncengan, pele karapa, pele tetangkeh, seperti kaula amul jaki, tak lupa sahibul hajah, sahibus surur, engki kadintoh, Bapak Adi Sutisno sareng Ibu Hamimah sekeluarga, seperti kaula amul jaki. Kabitan pertama-tama ngereng peten kaula sareng para ajunan seteja bagi mangken areng sareng kangkui amoci tor asokor da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala bitalaffud alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal atas sateja rahmat tor nikmat si ampon eti pagi sareng Allah subhanahu wa ta'ala deka peten kaula seteja terutama deka sahibul hajah sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidul anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayyama minkum wasuhada'i was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para asyatid, sebatan kula hormatin juga takdimin. Wabil khusus al-mukarram Kiai Fauzi Karim, sebatan kala hormatin juga takdimin. Abaqahullahu sarafahu. Juga tidak saja para masyayikh, para asatid. Sika di mabatan kaula tak nyebut setong per setong epon. Cuman badan kaula tak ngorangi rasa takdim badan kaula. Sebatan kala hormatin juga takdimin. Hadirin wal hadirat, undangan sesami-sami mulja, sebatan kula hormatin juga takdimin. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat ipun Allah Subhanahu wa taala. Sekadima batan kaula sareng para ajunan setaja pagi hari mangken ampun keparingan nikmat sehat atau nikmat sempat sehingga badan kaula sareng para ajunan setaja bisa silaturahim, bisa bermawajah atau bisa bermawasalih ka di tempat dalam rangka memenuhi undangan sahibul afra, sahibus surur ingki ka dinto Bapak Adi beserta Ibu Hamimah sekeluarga. لا تكونوا بكتر عجيبة، لا تكونوا هذه صعيبة، عجيبة يعني عجيبة لو كان تحت الهراسة. لا تكونوا بكتر عجيبة، لا تكونوا هذه صعيبة، عجيبة يعني عجيبة لو كان تحت الهراسة. ودانا ودانا دانا ودانا ودانا دانا عجيبة
boleh ikutan nyanyi bareng. أحلف لك برب البيت يا مصدق برب البيت أحلف لك برب البيت يا مصدق برب البيت لسحركم إذا غنيت لسحركم إذا غنيت وأردد بلد الحي شوية 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 غني لي غني وخذ عيني غني لي شوية شوية غني لي وخذ عيني غني لي شوية شوية غني لي وخذ عيني. Oh, Akang Gendang mau beraksi. Teratak-teratak gitu. Ayo. غني لي شوية شوية غني لي وخذ عيني غني لي شوية شوية غني لي شوية 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 غني لي غني وخذ عيني. Terima kasih. يترنم على البانة عشيق عمري والرضا على غصن السلام لا 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 bisa يترنم على البانة عشيق عمري والرضا على غصن السلام يذكرني بأحبابي يذكرني بأصحابي يذكرني بأحبابي ذكرني بأصحابي وبكاني الغرام وأنا أحبك أحبك يا سلام يا منيتي يا سلام خاطري وأنا أحبك يا سلام ليش
عشيكم الرود على غصن السلام يترنم على البنات عشيكم الرود على غصن السلام يذكرني بأحبابي ذكرني بأصحابي ذكرني بأحبابي ذكرني بأصحابي بكاني الغرام وأنا أحبك 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 يا سلام يا منيتي يا سلام خاطري وأنا أحبك يا سلام ليش الجفا ليش تجرني وأنا أحبك 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 يا سلام وأنا أحبك 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 يا سلام وأنا أحبك bareng-bareng ya أحبك يا سلام شوف قلبي كبير عشقك كتير